ke Presiden Jong Gari Mulyangsun ila syukot nak banta Sekretari lane Presiden jong di primary unit di Bafer di Katsen tarik jong bunaya kos lai ke hukum na Presiden Jong Gari Mulyangsun di man ay no ay report kam tuai kriap hendak ngilanya sedang menyisiam bakal tak di primary unit have Lake Shaki sub unit Banten scam ya di sub unit lane di women aka sub unit di Lake ilarung art lagi sinong naman ngihap light lagi sinong police station mau kepiak ngihap light lagi sinong mau kepiak norim hil bat kendongai di ngilap pendak kita imat bak kiu mentah di nakabenta aka kerjaan jom ke SSPDP